Nanone mwongeye kwirirwa neza mumeze bo. Shampiyona y'Abongereza English Premier League yagarutse mu by'ukuri garukana imbaraga. Ikipe ya Coventry yakirwaga na Arsenal kuri Emirates. Arsenal nta kosa. Arteta abo umwe mu batoza batanu kuva Premier League yabaho bakoze amateka yo gutsinda imikino 150 win 150. Bivuga ngo rero hari ikintu Arteta amaje kubaka mu by'ukuri gikomeye, akaba ari nawe mutoza kandi abantu babimenye umaje gutwara umaje gutoza imyaka myinshi mu basigaye muri Premier League. Premier League y'umwaka irimo abatoza 9 bashyashya. Premier League y'umwaka irimo ibintu bigiye bitandukanye, twese twiteze iki. Hari abakinnyi baguzwe mu ma ekipe mu kanya. Ekipe ya Manchester United igiye iri bube yakinnye mu kanya, turababwira resulta ejo kuko buri munsi tugiye kuzatubagezaho uko imikino yagenze. So ekipe ya Manchester mu kanya igiye gukina na Hull City, ndetse ikipe ya Manchester City nayo igomba gukina na ekipe ya Bournemouth. Bivuge ngo rero yama Club Giant match zayo ziri kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Kwa mbere tukaza tubabwira resulta zose muri rusange, ariko icy'ingenzi cyatuzanye ni ukureba match yarayibaye ya Arsenal ndetse na Coventry itozwa n'umutoza Frank James Lampard. Arsenal abantu bose bari bayiteze of course nka ekipe idefanda shampiyona. Iragaruka gute? Ese koko iyi shampiyona imbaraga Arsenal yajyanye nizigarukanye? Ahubwo kuri ngiye nabonye ari nyinshi kurusha izo yari ifite. Turaganira muri comment. Arsenal rero ya Arteta yabanjemo 11 yakinye system ya 4-3-3. Mu by'ukuri nureba urareba ni 11 kibuje. Muri comment muratubwira ese we muri 11 ngiye kukubwira abanjemo ni bande wakuramo ugashyiramo bande bari hanze. Mwizamu yabanjemo umunyezamu of course David Raya, nimero mbere mu Bwongereza, ako kuri ngiye mubaranga nimero 2. Uruhande rw'ibumoso abanzaho Ricardo Calafiori, iruhande rw'iburyo abanzaho Ben White umeze neza cyane pe waruhutse. Umutima wa defense yakinishe Magaresh, Gabriel ndetse na Muskera. Hanyuma batatu bo hagati, Lewis Kelly akinana na Declan Rice ndetse na Martin Odegaard uri mu bihebye. Uruhande rumwe rucaho Bukayo Saka, Oreyenka Tomidayo watsinze n'igitego, wagarutse ubona ko kubanzamo kwe witwa Noni Madudu rwose akarabe. Uruhande rw'ibumoso yabanjeho umukinnyi mushyashya baguze, ari nawe mukinnyi wari mushya muri Arsenal yose yakiriye umunsi mu baguzwe, bamwita Christopher Solis. Atahishizamu Kai Havertz Mudage. So match rero yagenze gute? Match yabaye ibitego 3-0 mu by'ukuri. Arsenal igice cya mbere yarateretsemo 2, ariko Arsenal uburyo bwo gutanga umupira n'ababeshye mwabantu mwe. Bruno Guimaraes yarafite akabazo, yaje gusimbuzamo Martin Zubimendi waje gusimbura Declan Rice, aza kwinjiramo Mikel Merino wasimbuye Martin Odegaard, aza kwinjiramo kandi nanone Eberechi Ezerushi wasimbuye Solis, aza kwinjiramo kabuhariwe Noni Madueke asimbuye Bukayo Saka, Oreyenka Tomidayo watsinze igitego. Aza kwinjiramo kandi nanone Piero Hinkapia asimbuye uwo bita Calafiori. So nureba Arsenal first 11 yabanjemo, kuri nge wenda haburagamo Victor Yokresh agasimburwa na Kai, abandi bo turemeranya. Reka nge mu buryo bw'imikinire bwo guhuza umukino nge no ku mukinnyi Arsenal yaguze yitwa Christopher Solis. Bavandimwe, umuntu witwa Gabriel Martinelli yakire niba atari amavamuhira. Uyu mwana pre-season nabonye afite karite. Icyambere aziri surface de réparation.
icya kabiri afite Vitesse, gatatu aradefanda. Ibyo bibiri byose binganya na Martinelli kudefanda na Vitesse, ariko Martinelli wenda arayimurusha, ariko uburyo we azi surface no kudakina ibintu byinshi ari byo mugenzi we Gabriel Martinelli atagira. Tsolisi akina ate? Christopher Tsolisi ni umuntu arebana na Calafiori, akarebana na Lewis Kelly ndetse na Odegaard n'undi wese. Iyo umuhaye umupira abanza gutekereza abantu bari muri surface de réparation, asa nk'umanuka ibumoso ku murongo najye guheza inguni ngo agere muri corner, agahita agaruka muri surface muri wa murongo w'umunyezamu aho ugarukira, akagarukamo akegera umudefenseur akamufacinga face to face. So ahita akora iki rero? Iyo amaje kwinjiramo asangamo Kai, bakabaye babiri, agasangamo ubwo Bukayo Saka wagiye hanze yawo ariko ruguru gatoya bakabaye batatu, agasangamo Martin Odegaard, baba bameze nk'abegeranye, bigatuma witwa Declan Rice na Lewis Kelly bahita baza wa mwanya wari kujyamo ku murongo muri corner ukajyamo Calafiori. Arsenal rero biyifasha iki kuri uno Tsolisi nabonye? Bituma ahita atekereza kabiri, umupira nshobora kuwaransa nkawuhereza Bukayo, umupira nshobora kohereza Martin Odegaard cyangwa Lewis Kelly akawihera Calafiori, kuko Calafiori ndi mu mugongo kandi ngenda reba imbere. So ari nabyo rero ubona ko birimo biraba, ugasanga atekereje vuba mu gihe gito, atanze umupira mu by'ukuri, umupira wihuta uhita ugera muri surface. Ndavuga nko ku gitego cya mbere, umupira n'ubundi pre assist niye, ni wa muhungu uvuga ngo duteye contre attaque n'urugero, turimo kwiruka turi benshi, mfite Kai ni muremure, mfite Declan Rice ari inyuma ya box na Odegaard, hari na Bukayo Saka kuri hanze ya box ariko ku ruhande rw'iburyo, yaranze umupira akavuga ngo niba atawushyira ku mutwe umukinnyi ashobora kuwukoraho, swat akitsinda, swat akaba yawukiriyaringa nabi ugakorwaho n'umukinnyi wanjye winjiye muri surface agatsinda igitego. Ibyo ni ibintu byabaye kuko yakavinze umupira ku gitego cya kabiri, umudefenseri amarika nabi, umuzamu arawuboxa, awuboxije, usanga Bukayo Saka ahagaze muri surface atari inyuma ya surface, ari byo nakubwiraga ngo atuma abantu baba benshi muri surface, aterekamo igitego cya kabiri. Tsolisi rero bimaze kugaragara ko n'abakinnyi batangiye kumubona kuri Vitesse n'uburyo dribura. Ni umukinnyi mugufi ufashe hasi ariko ufite amashagaga wihuta. Ikindi cya kabiri ufite ubwenge utekereza, kuko buri umuwinga wa assisting akaba yanatsinda atari dribble gusa nka bino bya Madueke, ni ikikwereka urwego ariho. So Tsolisi ni umukinnyi, ikindi cya kabiri yageze muri surface muba mufite ibibazo, bisaba abadefenseri babiri, bivuge ngo rero umufashe havamo umwe muri surface akaza gufasha wa wundi umufashe, ugasanga hari icyuho kibaye. Ari nayo mpamvu yexperiwata ya espace mu gihe adversaire ataye baje kumufata ari babiri, niho atereka umupira ugasanga ariyo Odegaard, ugasanga n'igitego cya kabiri cya gatatu cya Odegaard abantu bakirebe, ndetse no kuri presi no kuri Community Shield uburyo yakiryemo abantu baza kubireba. Ni umuhungu ufite mu mutwe mu buryo buteye ubwoba. So nge mbona ko rero Arsenal mu by'ukuri isoko ntirirarangira. Nabonye Keynan Yildiz Arsenal muriho cyane wo kuza gufasha Tsolisi mu gihe Gabriel Martinelli yawe yemeye gusohoka kuko yarabyanze, Galatasaray iramushaka ariko yarabyanze. Hanyuma ikindi cya kabiri, amashyi reka rwose nyatange ku mugabo witwa Christian Mosquera. Mosquera arimo gukina umupira uteye ubwoba. Na equipe Arsenal yabuze umuntu witwa na hagati y'amezi 3 witwa Gabriel Saliba Martin, ariko bavandimwe icyo uno mwana amaje kuza muri match ebyiri nta wamenya ko Saliba yakinaga muri Arsenal. Mu bigaragara arimo arajua role ya Saliba kubera ko banafite karite zigiye gusa. Ikintu wenda Saliba murusha n'imbaraga ariko gafite timing nkiye, technique ku kirenge ni nkiye. Nyine ni Gabriel Magalhaes wabonye undi
Saliba impande ye. Ndajya kuri Ben White wa match maje kubona pre-season, ugashyiraho match ya Community Shield, ugashyiraho match ya Premier League bakinnye iri joro, ni ibindi ntagasanzwe. Uwo ndamuvaho, ndajya ku mukinnyi witwa Lewis Kelly. Mu by'ukuri twese twari dufite ikibazo kivuga ngo ese ko yazanye Bruno Guimaraes niwe ni Zubimendi ninde bari bwose bwasosiye kuri Declan, kuko Declan ari mu kibuga mu bigaragara na Odegaard, hagati ya Guimaraes, Zubimendi, Mikel Merino na Lewis Kelly, hakagira umwe ugomba kwinjira muri abo bantu babiri. Bavandimwe, Lewis Kelly arimo aratuma defense ya Arsenal itankaswa ibitego byinshi, kubera ko mu buryo bwo gutangiza umupira araza akawusaba akawusohora, hanyuma mu gihe bafite umupira bituma Declan Rice ajya ku birido rya Christian Mosquera na Gabriel Magalhaes, hanyuma Kelly kuri tekinike n'imbaraga z'umubiri agatembereza umupira uko abishaka, bigatuma Odegaard ava inyuma akigira imbere muri hafi ya surface, akegera agakina hagati ya Bukayo Saka, Kai Havertz ndetse na Tsolis, bigaha adversary kuguma mu mwanya we ntaze kwataka Arsenal, kubera ko ikosa rimwe Arsenal yibisanga babaye benshi mu rubuga rwa adversary. So ikintu mbona rero kuri Arteta wenda namunengaho nuko nk'iminota yahaye Madudu yamuhaye igihe kinini, abona nta kigenda, yagatangiye gushakira iminota nk'uko abantu bose bakina, agashakira byibura iminota 15 cyangwa 20, mu gihe yakirinze match kare nk'iriya umwana witwa Max Domwan tukamubona. Bavandimwe, Madueke nyine aracyari Madueke rwose, nakubeshye, ari abasimbuye ari ababanjemo ari abicaye hanze, nabonye pre-season zabo, umukinnyi mubi nyine udahindura urwego, utazamuka, wimereye ukwe nyine ni Noni Madudu. So icyo ndimo ndavuga rero kuri ino Arsenal niboneye avec Medizi mugani wa Kenisi, kuri ekipe yamaje kongeramo Konsa, umukinnyi wa Aston Villa, akaba n'umukinnyi w'Ubwongereza ubanzamo, yamuzaniye ibintu bibiri: Providence, kuba mu gihe Ben White cyangwa uriya Timber yavunitse yajyanagayo Mosquera, ashobora kuhakina mu gihe William Saliba nk'uko avunitse na Timber ari mu mvune, ugasanga na Ben White avunika ubusaragiye, ko Konsa yahita aza mu mutima wa defense, Mosquera agahita ajya iburyo, cyangwa se Mosquera akaguma mu mutima wa defense, Konsa akajya iburyo, nk'uko afite ibumoso Inkapia ndetse na Carafiori. Icyo urebye nicyo Arsenal yamuzaniye, umwe mu defenseur beza bafite experience ya Premier League, yari ahari kuri match yayirebye, ubona ko yiteguye. Bibi kivugwa nuko ikipe ya Atletico Madrid yasabaga miliyoni 80, ni igihuha, ariko naje gusoma ibinyamakuru byinshi nsanga ngo ni Arsenal yayemereye miliyoni 80 na Victor Yokresh bakabaha umukinnyi witwa Julian Alvarez. Kuri nge mbona ko ari igihuha, kubera ko Alvarez kuri nge ntiyarenza miliyoni 80, sirituko nta n'icyo arusha Victor Yokresh, ku buryo nazana Alvarez ngo ngereko n'amafaranga kuri Yokresh. Wenda ashobora gufitinga mu buryo bw'imikinire, ariko mu bigaragara n'umukinnyi ubwe yabwiye ekipe ya Atletico Madrid ko ashaka Barca, mu gihe Atletico Madrid idashaka kumugurisha muri Barca cyangwa Real, ari hanze y'Ubwongereza barumvikana barabyemera agende, ariko ari hanze ya Espagne, ariko muri Espagne ntibiri bukunde kumuha adversaire. Umukinnyi nawe kandi yamaje gutangaza ko nta yindi kipe ashaka itari Barcelona. Mbona ko ari nibihuha, ntago hatanga Yokresh ngongero n'amafaranga ku mukinnyi utsinda ibitego 8 muri season, ni umukinnyi usanzwe. Ikindi Arsenal barayica amafaranga agera muri miliyoni 140, ariko bashobora kugana mu 120, ikaba yazana Kenan Yildiz, umutaki ukina muri Juventus wongeye amasezerano. Ubona ko ekipe yitwa Arsenal ibonye Yildiz, mu gihe ifite Mikel Merino ushobora gusimbura ku 9, ikagira Kai Havertz, ikagira Victor Yokresh, ibonye umugabo witwa Kenan Yildiz
yaba noneho ibaye Sudi, yaba ari swad iteye ubwoba. Mbona ko iyo ni ikipe yitwa Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid kuri Champions League, n'ubundi kuri ngewe izo kipe nye nizo nabamo amahirwe kwitwara neza uyu mwaka nk'ibisanzwe, kuko iya Arsenal iratera umupira uteye ubwoba, ifite pressing ya Lewis Kelly, ya Declan Rice, bafite umupira atemereza umupira neza, agakora na pressing. Lewis Kelly batawufite ahagara neza Declan Rice nk'ibisanzwe kibambasi. Arsenal bano muyifana muraryoshye, tuganire muri comment mumbwire ni iki kibura. Murabona Arteta yakongera iki? Ngiye mbona ko Arteta ikintu yakongera, nkuko arimo ahereza abakinnyi iminota na Max Doman amushakira iminota muri no sezo, agira ikintu akora kirenzeho, amuha iminota kugira ngo azamure urwego rw'imikinire ye. Dusubire muri comment, murakoze cyane, asante sana.